What's up, guys? Alright. Naabot na Packers among gihulat. Dayon, si Winwin, si Pastor, Brad Roger. Alright. Dayon. Dayon, dito eh, nalalong kayo. Dayon. Tigas na, wala lagi ning sa pa, ano, nakap. Wala man sa pa ni before? Sa una sa man sa pa ni? Di pratis? Ina natalaan ta. Nasalaag sila. Darong ginindalan. Nasalaag yan. Nangasalaag na may ka-ari dere, super pop. Woo! Kaya before, mga bata pa may. Mga bata pa mamisig sa agay dere. Karon bata, regapon. Dogi ni Kuyog, si Dogi, shout out. Shout out ni Dogi ni Kuyog. Power kasi Win. Win, power kayo. Kuan silang kuan, spin road. Ganin. Dili sugtan ko no. May ganin Packers, si sugtan sa Packers. Shout out. Shout out ay Ming Rinami. Shout out Ming Rinami. Oh, di Packers. Ang amo ang giingon nga amang ang Packers mga sarap. Manip si Praog na Pierre. Pero at tinood Thanksgiving. Among kaban super fans ulahi og motor. Gapat ko nag-ice. Win shout out win. Shout out bil Ana Ross. Nga Ana Ross, Jen Ross. Jane. Kita. Nindot ka mong lugar diri okay bisag init bugnaw. Pero ako gipaningot ko. Mura pathway. So may pathway. Ay, balay ni Amiga. Balay ni Amiga. Oh. Padulong na may super pump. Hinahinay na. 2 minutes. Ato na. Oh, Ano ba ni karit kuan? karon pa man. Ay regional kawin. Yo. So, wala na pathway yota na. Nasa pa. Hindi ano. Pag na pathway na po. Pathway. So, tayo nagmotor super pa. Packers, shout out Packers. Special shout out. Shout out. So bye dire. Murag si gabais ni. Si hi to my vlog. Ay silang kuan mga buhol. So shout out ni sa among what's up guys? So super pampadulong na dyan ako ng palungon kay kuan kanang naabot ang time. So